Alofa tule waki te mata televisio a koto ka inga i te awhiawhine si ka hau malo takoto whakatake pa mo te tauhi e pe o te ukonga e vai to umawatu heni ta whito i te tukuanga o te paralau ki te taiake o te temi. Ne to i te whainga maari e te ki i tau mai a nā tōku te kāinga o Niu Karetonia mauri ei ke whai e te whakawhe ki te tau tā mai saringa e au lea pēr nei whakamatapure mo te tarawo ko Maiki ka mā paralau te pēr nei pa mo aresio i te lea ia a tātou whoki. Bonsoir Maiki et bienvenue sur Wallis et Futuna Première. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir. Quel âge as-tu, Maiki? J'ai 15 ans. Est-ce que tu as un métier en vue, Maiki? Ouais, je souhaite être architecte. Tu es en quelle classe, là? Je suis en 3e. Pourquoi cet intérêt à l'architecture? Parce que ça me plaît, les plans, les mesures, tout ça. Tu as vu ça avec qui? Est-ce que quelqu'un de ta famille exerce ce métier pour que tu t'intéresses à ça? Non. Ah, c'est à l'école? Oui. Ou à la télévision? Non, à l'école. Est-ce que tu as des loisirs autant que, allez, on va dire jeune, hein, à Nouméa? Oui, j'aime faire du sport. Oui, quel sport? Le rugby. Oui, pourquoi? Je sais pas. Et tu le pratiques tout le temps? Oui, tous les lundis, mercredis et vendredis. Avec tes copains ou avec la famille? Mais Pas tes cousins? Des cousins et des copains. D'accord. E au whakapapa tu lewa ki tau poto aresio saringa. Maro pe tau whakatake pe mo te hoko atu e pe tau heki te uwhanau. Ia. Maro mareleta, te alonga tau kataki pe pe mo te tau i befoki te alonga atu kong ke whakatutu i te emisiwani te kahau. Pe te whiato wei te whangamariani ke tuko te whakapapa ki a nātou tonu ke tau ke tu whakapapa i te potu whakariki pe ki te potu nātou ngā o te puranga. Aresio saringa mo ke hetai puri ki ofofonga i tau wheturi aki pe ia te u maua o i tau whenua i Niu Karetonia pe mo heni foki he more harahe aholahe pe mo tau turi mai i te ahoani ne e maua i te whenga maria ka whakamau toka atu e ke hau whakafofonga i te kautahe mafu ofa ko tau e tokanga ki ana tau e abatu mahaki ki Niu Karetonia ko he konga e whainga fua pe mo te tau heki te taia ko te temi ani hako tau whewai vai aki pe te temi wheia ko tau konga ia leta e au mana ke pētara mo te mori tātou, e whangai fōpētana whainga e ke whetoa ki pa taurelei mo ka pao e tō whainga e pē te rotorelei, pa mo tana whainga e pē ke taurelei ki ana tāwhitu ki ana tōku tō whanau. Tāwhitu e te ki te miwiriwhengi mo tō tau mai ki te whenua tātou, ke na tau mai mo mata, pa mo sio ki te aronga te anganga whai te anga whenua tātou, ka tāwhitu ki te whakahoko tō aharai. Ni whainga fua ki a koto ko te tamai mo te whae ko tō tuku ki a koto whanau i a te me e la? Mora mana ki a kohe konga ne kina kina, i tana ngaronga ni longo pē te mori he kifu ilo longo, he ne ko te konga ne kua pono iwa pē, tana te utewi, ka ne whaingai pē te uwhanau i he ki mea nao pē kana tō mai, o whakahoko mai ki te whenua tātou, tā whitu te temi ne ko wharaka mai nātou, ke whakahamai pē ki te whenua tātou, te alonga te whia mo uwea moni, pē mo te whia tauhifo ki te alonga tō konga whakawhenua tātou, whakahoko te tō whenua. Whewhela ia te lea aresio? Ko te potu lewa te lea leta e mahinu pē kako te alonga te Māori mātua e Karetonia, e longo pe ta moto whainga i tō putu furi hum te lea. Hangalaka taka whanau ani, ko te lakanga e whara ke tukonga he pararau te whauwea, e whara pe ke mahino. Ka ki tōna poaki, e whainga tā ta longa ni, e longo pe whaneta mātou whauwea te hawhuri. Ka e oro nātou kutu wharako, e la heke peta whawharania. Pa e la heke peta nātou tāwhaki te whawharani. Ka o mana ki pe leta he temi, whara pe ne ka hangai kona mātou ani, ne tupu inu mea. Ka na tau Māori le te ulea, pa mu whakahoko he temi, te alonga o tō kupufuri e whara ke whakatoa ki tēnā tō Māori i tēnei whakatātou. Ko tōna o hinga la mai hi, ka pau a paralau whakauwea atu e ke mahino pe ko e. Ne whainga fua ki a koe, ta wako te ume o tō whenua, e whara pe ke paralau whakawharani mai. C'était facile pour toi d'apprendre à danser en wallisien? Oui. Oui. Et à parler le wallisien? C'est un peu difficile, mais j'y arrive quand même. Pourquoi un peu difficile? Il y a des mots que j'arrive pas à T'aurais aimé avoir un professeur à l'école, par exemple, pour t'apprendre à parler ta langue? Oui. E aresio ko ke longo mai pe foki ki si whakaamua te whanau e longo foki la te paralau whakauvea ko tōku ta mai mwhai ki anato kai aunga foki i he ako angi ki anato te whare ako ne ke te aroe la ta whakakaukau? E leta. E ko te alonga te whakaukau te whae mo te tamai i te whenua mtonu whai e aru foki te whakaukau e ka kukile whakua te whenua mtonu whai e mo foki he konga e whakahanganga mai ki a mātou ani uwa futuna e Māori ai. E mahinu tā whitu ka mātou kuto konga furi e whakahanganga pēia ki tā nātou au te whenua. Ka i te ahonei ko i tu whakaukau kua whakasiosio o hinga mo te lea na e whera he temi ki hange ke whaingai ni ki Cristiano hangela ko ni whawhine whaiako poni ki tangata whaiako uweani
ke ola ke o ako te whakauvea, o te whakawhutuna, kia nā tau kutu whanau e nā tō whiawhai ki te kongai te whenua mātua ni mutu Māori. Ko ni whoke tō whihangai paralau ki te kahao o tō whoha ko mai ki, e whealai he aho ke whakahaki a ia te whahenga kai umu whakauvea, pe ke sio whukilai manako kia ngā rako tako tō ki tō whene mai, ke hange hohori ki te sio ki te whai o te umu whakauvea. Hio, ko te poture vai leta, nā ke uka hakulau pisi pa o te whakalei pe ki te kāinga me matamai, ko au taru takutupu, ne au Māori pe whakau i a tawha takutamai. Le ngai whenua takutamai taru takutupu, le koe pe ani e au muri dahan nei, pe te whea pe mo taku whanau, ko te mwhuri pe mo tō whakahokai ta mo tō kai umu, e o whaingai pe te mwhuri ke na tō masisio, o whaingai ke na tō kau ki tō kongai, pe dahan nei leta, e whera pe koe tu kā koe, ko taku whanau e na tō muri pe me mwhuri a whai dahuri, ka tāwhitu ki te konga te kai umu. E au iroi whakapapau i Neo Caledonia ko maupei te umangisi mo whai whakilau te uanganga whai a ia e whera la ki a maiki ke na whaihana ngā weanga i he aho a pē ko te mua misi pē ko hange pē he tarake ki te atu i Neo Caledonia. Ko te potu le vai e leta, ko aurani e le atu e au tarape atu whangatonu, le mora whakau Māori a te potu e ko te taumangisi. Ia. Nea whakaanga pēo tō potu ko tau mai i tau kuunima, kai ki tālo ngā te whakaamua hanga pē ko te potu ke ui, nā e whera he temi ke na tō hokotu nā tō te kongaia, ke hokotu ki tāna tō Māori mo tau pau ki tāna tō whanau he temi. Est-ce que tu as un souhait, Maiki, pour terminer ton kahao? Ou un petit message à faire passer, pourquoi pas? Je souhaiterais avoir un bon travail pour plus tard aider mes parents. Je te souhaite un très bon courage, une bonne réussite et pourquoi pas à très bientôt sur Wallis et Futuna Première. Fait tō poto Wallis o Saringa na ia pe hau ki tō muri ki tō whoha pe amana tō te taia ke ona e mata kahao te whiawhiani. Io, māre reta. Tō pula ke tō kōtana whakao si te alanga te uko ngani uko whai mai. Ko au te alanga te upoto furi leta e hange pe ke tō whai furi whakao ke te whanau. Ke i te upoto ke he whara ke tō kōtu i tō whai, whewe mo tō koha. Ko te potu furi whara ke whakamu ke te whanau, ko te potu i te ngawe. Ka ni e te potu ni whakamu ke taku whakaukau, nā whara he temi ke haku whanau o kau ki te whokasioni te patere. He kutu konga i e mohinga, te alonga te tauhi whakaroto mātou i te whenua mo tō Māori ai, ka tāwhitu ki te tauhi mo te tokoni ki te u konga tōna ki whakahoku i te ekresia tātou, ka kutu upoto e kutu whakamu whakā mātou, ka whakanungi kā nātou. Ka kui e te alonga te potu e au whakamu kei, ke hokore le petana tō ako, pa kona tō e nini e whakaraka heni, ke manui e te alonga tō konga tō whakamu kei, tāwhitu ki tako, ke hoko he temi kona tō ahonga ki tō mātua. Whakawheta ia tō Alessio Saringa ki te Hawaii pēo tāpua i te whiawhia tō whoha, ko te o whakaamu ia a aunga pē tō mauhinga whuka ki te hoko atu. Ako si tai uke ka noi mata furuhenga ai ni ka inga mura ure pe pātere whawhea whukia ia. E mata o tara o whatua ki te ovi mai pē musi mama o si o tō whakatahi wawepe.